Reka mbifuriza ibihe byiza cyane kabisa, nizere ko mumeze neza cyane. Duhere mu ikipe ya APR FC ku munsi w'ejo rwose rero ikipe rwose rwaje kubasoka inkuru ivuga ko rwose umugabo bita Djibril Quattara, akaba rero ari umusore ukinira ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, rero akaba yaje kuba nyine asinyira ikipe ya APR FC. Ni nyuma yuko uyu mugabo atandukanye n'ikipe ya GS Kabylie yari mu gihugu cya Algeria, dore ko yari yaragiyemo nyine akayisinyira imyaka igera kuri 3, ariko akaza kuba rwose rero atandukana nayo birumvikana. Ubwo rero kandi ni umusore wifuzwa n'amakipe menshi agiye atandukanye, harimo amakipe bita Al-Ittihad Tanga yo muri Maroc, akaba ari rwose rero nayo yarimo igenda kabisa imwifuza birumvikana. Ni umusore watangiye gukinira umupira w'amaguru akiri ikipe bita Vitesse FC yari yo mu gihugu cya Burkina Faso birumvikana. Kandi rero uyu musore yakiniye amakipe agiye atandukanye. 2017 yakiniye ekipe bita ASF Bobo Dioulasso, mu gihe kandi mu mwaka wa 2018 yaje nyine no kuba agifasha nyine kwegukana igikombe cya shampiyona nyuma yo kwitsindira ibitego bigera kuri 15. Kandi nyuma yo kwitwara neza muri uyu mwaka yahise yerekeza mu ikipe ya Berkane yari mu gihugu cya Maroc, abaza kuba rero batwarana nayo ibikombe birimo icya CAF Confederation Cup mu mwaka wa 2019 2020, birumvikana ko nisizo 2019 kandi baza no gutwarana CAF Super Coupe 2020 ndetse n'igikombe cy'igihugu cya Maroc cyo muri 2021 mu kwitwara kandi 2022. Ubwo kandi yari muri ekipe mu mwaka wa 2021 yaje kuba atizwe ikipe ya OS Safi nayo yo mu gihugu cya Maroc, aza kwikina imikino igera kuri 23. Rero uyu mugabo rero kandi mu mpeshyi y'umwaka ushize 2024 aza kuba yerekeza mu ikipe ya GS Kabylie mu gihugu cya Algeria, isinyira amasezerano y'imyaka igera kuri 3, ariko rero baza kuba nyine n'ubundi birumvikana aba atandukanye n'iyi ekipe muri rusange. Rero bita Djibril Quattara akaba rero yatangiye cyangwa se yaratangiye gukina ikipe y'igihugu ya Burkina Faso mu mwaka wa 2018, akaba amaze kuba akina imikino igera kuri 15. Rero akaba amaze kubatsindira ibitego bigera kuri 2. Kuri ubu nyine bikaba biri kuvuga ko yamaze kubasinyira ikipe ya APR FC, akaba rwose ari umusore udafite imibare mibi rwose, rero ushobora kuba yagiriye icyo atanga ku ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC ni ikipe n'ubundi yari imaze gusoza igice cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda, ihagaze ku mwanya wa 2, aho iri kurushwa amanota agera kuri 5 ikipe ya Rayon Sport. Ni ekipe nyine birumvikana iri guhatana kugira ngo ireke yazatwara igikombe cya shampiyona, dore ko ihagaze ku mwanya wa 2 n'amanota agera kuri 32. Ekipe yasoje igice cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda itsindwa n'ikipe y'Amagaju igitego 1-5. Umukino wabereye hariya mu karere ka Huye birumvikana. Ikipe rero ya APR ishobora kuba cyangwa se iza kuba ititwara neza cyane rwose, rero iza kuba itsinda ikipe y'Amagaju bwa mbere mu mateka yayo ibatsinda igitego 1-0. Ni ekipe ya APR FC n'undi yatsinze imikino igera kuri 9, iza kunganya inshuro 5, iza gutsindwa inshuro imwe birumvikana. Nyine yatsinzwe n'ikipe y'Amagaju, dore ko n'umukino nyine waje kubuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC baje kuba abanganya ubusa. N'umukino urabera kuri stade Amahoro, ekipe wari umukino nyine birumvikana w'ikirarane, aho ekipe ya abavandimwe ya Rayon Sport birumvikana yari yakira ikipe ya APR FC, rero nyine biza kuba abanganya ubusa. Mu yindi mikino yagiye cyangwa se ikipe ya APR FC yagiye ikina nk'umukino wa mbere yaje kubamo rwose inganya n'ikipe ya Rutsiro ubusa. Mu mukino wa kabiri iza kwitsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 2-0, iza kunganya ku munsi wa 3 wa shampiyona ikipe ya Rayon Sport inganya na APR ubusa. Mu gihe kandi ku munsi wa 4 ikipe ya APR FC atsindaga Kiyovu Sport 3-0, iza kuba ku munsi wa 5 itsinda ikipe ya Etincelle ubusa, banganya ubusa. Ku munsi wa 6 ikipe ya APR FC yatsinda ikipe ya Gasogi igitego 1-0, umukino wabereye kuri stade Amahoro. Umunsi wa 7 ikipe ya APR FC yatsinze Musanze 1-0. Ku munsi wa 8 APR FC itsindwa na Gorilla 3-0.
munsi wa 9 ikipe ya APR FC itsinda Vision 2-0. Ku munsi wa 10 APR FC yatsindaga Muhazi 1-0. Ku munsi wa 11 wa shampiyona ikipe ya APR FC iza kuba itsinda AS Kigali igitego 1-0. Ku munsi wa 12 ikipe ya APR yanganyije n'ikipe ya Police igitego 1-1, mu gihe kandi ku munsi wa 13 wa shampiyona ikipe ya APR FC yatsindaga Mukura ibitego 4-2. Ku munsi wa 14 ikipe ya APR FC yatsindaga Marine ibitego 2-1, mu gihe kandi ku munsi wa 15 wa shampiyona ikipe ya APR FC yatsindwaga n'Amagaju igitego 1-0. Muri byinshi byaranze ekipe ya APR FC muri igice cya mbere cya shampiyona kibanza, naho rwose iyi ekipe rwose rero ya APR FC yaje kubiterwa amaga ana ekipe ya Gorilla ibitego binini birumvikana 3-0. N'umukino ekipe ya APR FC yaje kuba n'ubundi yaje kuba rwose ikinisha abanyamahanga barenga. Ikipe rero ya Gorilla iza kuba irekarama rwose rero birangira ikipe ya APR FC itewe mpaga y'ibitego 3-0, byatumye abakunzi ba ekipe ya APR FC n'ubundi nyine batitwara neza. Kandi umutoza wabita Darikonovic nawe utarakomeje kugenda yitwara neza rero, dore ko biri kugenda rwose rero bikemangwa ku bafana ba ekipe ya APR FC bavuga bati umutoza ntabwo ashoboye, ati nta nubwo ashoboye kabisa cyangwa ngo asohotse rero, dore ko bavuga ko atitwaye neza muri iki gice cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda. Ubwo rero ijyanye n'uko ikipe ya APR FC nyine biza gukomeza nyine n'ubundi igenda ishakisha abandi bakinnyi nyuma yuko iyo crise abakinnyi batandukanye rero bakaza kugenda baba afrop n'ibitware neza, bakaza kuba nyine bashaka uburyo bagenda batandukana nabo. Nyine mpamvu nyine bakomeza kugenda igenda n'ubundi nyine basinyisha abakinnyi benshi bagiye batandukanye kugira ngo barebe nimba iyi shampiyona izajya kuba irangira rwose rero bagatwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda Premier League. Bari kushika amanota nyine yaragira kuri 5 ekipe ya Rayon Sports. Navuga ko ntago ari amanota menshi ashobora kuba n'ubundi nyine yavamo bitewe n'uko ikipe nanone kandi ya Rayon Sports nayo izaba igenda